دما خوش به بینرین هیجا ایرو 29 هزیران 2022 روزان روزا چهارشنبه بویا رویا شدن هری سرکی و هری بالکشین لسرانسری جهانی رودانه امی حول بدن دناوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جوار پیشکش بیکن. بله جاره کنه دما خوش به بینرین هیجام جویه که دست پیبکن که رژیم دولت ترکیه لمادریده لهمبری کمکوژین لدیجی گلی کردی که دخوازه اندامین ناتوی جی پشتوانیا وی بکه و لهمبری ویه که بیدنگ بن کاغذ زخته یا جبو اندامتیا سویت و فیلاندای وکه فرسندا خواه یا داویه بکارتینه بریا لوتکا لیدرین ناتوی جوینا چار آلی پیک هات ده بازاری ده جاره کدن دبن ناوی پارتیا کارکرین کردستان پکه ده آرمانش کرنا گلی کرد هبو پشتی پیمان ناوبرا هر سی ولات ناوبری ده رژیم ترکیه جبو اندامتیا وان ولاتان یا ناوان ناتوی رونهیا کزدا. لیدرین ولات ناتو ده جبو لوتکه بر خدام پایتخت اسپانیا مدریده. بریا جوین دناوبرا سروکین ترکیه، سوئد و فنلاندیای که جبو چارەسەریya کریزا اندامتیا ناتوی لحف کرن. سروکومار رژیم ترکیه رجب طیب اردوغان، سروکومار فنلاندیای ساولی نینیستو و سروکوزیر سوئد مگدالینا و سکرتر گشتی ناتو جنس سولنبرگ جویان. پشتی هفدیتنه دناورا ترکیه، سوئد و فنلاندیای ده لسر پیواجوی اندامتیا ناتوی یم فنلاندیا و سوئد پیمان کسی آلی هات امزکرن. سولنبرگ دازانین که ترکیه که بوی رشنویسه فکارن وی جهول رابون قبول کر که دلوتکه ناتوی ده یا مدرید ده پشتگیری بده اندامتیا فنلاندیای و سوئدی. د بازار وان ولاتان ده جارکدن قرکرنا لدشی گلی کرد هبو. سوئد و فنلاندیای د مجارا پشتوانیا با دشی پکه ده ویلالی دولتا ترک بن. هر وها قد خیا چکان یا وان ولاتان لسر ترکیه سپان دیه جی ور راکرن. سر کوماریا ترکیه جی اف پیمان بداخویانی که اشکره کرو گوت. ترکیه تشتاکو دخست بده بدست خست. سروکاتیا فنلاندیای جی د داخویانی خود آنی زمان که هر سه ولاتان لسر گفک لدشیوان و دناوا هفکاری دبن. درش نویسا هاتا امزکرن ده تیکلداری روژاوای کردستانی جی و ها هات گوتن. دوی سوید و فنلاندیای ده پشتوانیه که بایه پگه و پیده نکه. او یک هم وقتی ویه که تیکرن. کوچه دست پیکا مهیوه ایدی سر و کمار رژیم ترکیه اردوغان گفا ایریشه که داگر کریانو لحرمی دخواه. جبال سر کم کجین دشی گل حرمی بیدنگیه بده آوا کرن کاغذ اندامتیا ناتوی بکارتینه. Bakalım kimler destek verecek, kimler köstek olmaya çalışacak göreceğiz. پارلمانترا سوئدی امینه کاکاباو دشی بازارا قریج یا هاتی کرن برتک نیشاندا و گوت. دوی مافی گل کرد به پاراستن یه پگه و یه پیجه جیهان جه ترورا داعشی خلاص کرد. اف پیمانا هاتی امزکرین خیانتک لدجی گل کرده. امینه دیار کرد که دوی لسر زلالی رشنویسا هاتی امزکرین آگاهی به باروکرین و خواست وزیر کار در ویا سوئد آنا لیندا لپارلمانی سرمجاره آگاهیان بده. بله بینرین هیجاف پیمانا سیالیا کدنابرا ترکیه فینلاند و سوئد ده هاته امضا کرن لهر دو ولاتان و هر وها لگلگ آلین دموکراسی لسرانسر جهان جوالاتان برتکه دیدی دردکبن دیکلداری ویه که هر داوی نوا سوئد به طایبتی هم پارلمانتر و هم جی سازی و ریکخستنین سوئد برتک نشاندان لگوری وان اف پیمانا که هاته امضا کرن هم جبو سوئدی و هم جبو دموکراسیا لأوروپای و بخوره مترسیه که زیده بینه امی با اوه که برفرهید و بشیا نوچان دانگو هلوست و برتکین جه اوروپای جه هر دو ولاتان هاتنه امی بریا و بشخواه نوچان جی بو بینرین هجارا پار بکن بله ام جویه که دست بکن که پارلمانترین سوئدی به طایبتی پشتی پیمانا که دو هاتی امضا کرن
برتکن تون نشاندان او ام ج سیاستمدار ی سوئدی یانیس دست پی بکن کو یانیس به پیام کل سر حساب خوی توییتری با آواکه اشکره او برفره جی برتک و رخنین تند ل حکومت ولات خواکر او گود جبو چنین سیاسی ین فینلاند او سوئدی اف روژه که شرمیه به 10 سالانه وان پشتگیریا گلیم بندست دکر ایدی ویا او کبن شوپیا باف او کالان هلوشاندن دوی اردوغان به شرمزار کرنا شروان جن ین یپگی ین قهرمان خوانها دخه پیش بله اف یک جبرتکا سرکیه که درکت بو پیش لعالیه کدن یک جب پارلمنترین سوئدی جاره کدن به ریا پیامه که تویتر پشتی پیمان هاتی امضا کرن برتک نشانده او اوجی پارلمنتری سوئدی هوکان سیولینگ که بریا تویتر پیامه پارواکی رو گفت اردوغان فشار لحکومت سوسیال دموکرات کرد که همه ده هر خالیده بیاوی بکه ده پیواجوی اندامتیا به زوریا ناتوی ده لیچونه که مزن لسویده چو دما اردوغان ده بیجه تروریست مبستاویا سرکه کرده او لیکو داعش تک بریجی کرده بلی اف پارلمنتری سویدشی به پیام خواه تویتر یا کوپار و کری ده جاره کدن بالکشاند بو لسر قهرمانیا شروانین کرد یا لدجی چتین داعشی بلیم به پارلمنتری که جه ولاتی فیلانده دست پی بکنج برکو پیامین تویتر با اوه که برفره او گله که زیده هبون چند جوان ین سرکی در کتبون پیش ام دخوازین بوا بینرین هجاره پار و بکن بلی جه پارلمنتری سویده جی یاسی سرمو به ریا پیامه که لسر حساب خواه تویتر راگاند که اف خوانخشاندنه که سیاسیه که جهیلا وزیران و خاطیه امضا کرن نپیکنه که پارلمنتو و پسند بکه از دخوازم ده تیکوشینا دموکراسی او تروری ده پشتگیریه یپگی او گلی کرد بدومینم اف جی پیامه که که پارلمنترین فیلانده کل دجی پیمانا دنابرا ولاتی بی او ترکیه ده خاطیه امضا کرن او هری داوی یک جه پارلمنترین سویدی آنگو یک جه ریوبرین پارتیا چپ یا لسویدی او جه یک بون آلپا کو به پیامه که لسر حساب خوی تویتر یک بون راگهاند کو از وکه کرده که سویدی پر بهیوی بوما او پر آجزم چمکی او یا کو دیسا کرد جبو برجوندین ولاتین دن دبن قربانن من تجاری باور ندکر کو حکمتا سوسیال دموکرات آ سوید ما بکه قربانی وای از چقاسی شاش فکریمه بلی بینرین هجاف برتکین هری زیده این کل سر حساب مدیا تویتر انگو مدیا جواکی هاتنا پارواکرن او برتکین گلک زیده هبون مجید چند خواستیم پارلمنترین جه هر دوالاتان بوا بینرین هجاره پار وبکین لیتکلداری همان مجاری هما جه انداما ریوبریا پارتیا چپ یا لسویدی یک بون الب به اوکه برفرهی هینا به ریادیمند جه تلویزیون مره برسوا پرسین هیدا یک بون آنی زمان کو اوی پشتوانی آخوا او جبو روژاوی کردستان دوام بکه او لهمبری ویه که جی دازانین کو دوی وزارت کاری در و یا سویدی تکیلداری پیمانا کدنا برا وان او ترکیه دهاتی امضا کرن جی ده محابه ده آگاهی برفره به رای گشتی را پارو بکه. پشتی پیمانا لهفگرنا سیالی یا ناوبرا ترکیه، فنلندا و سوئده برتک زیده دبن. جره و بریم پارتیا چپ آسوئده یک بون آلپ لسر هفگرن و بازارا بیکاتی برسوا پرسن تلویزیونا ما روناهی تیویدان. یک بون آلپ ده دسپیکا آخافتنا خود اشارت به پشتوانیا گل سوئده یا بروش آوای کردستان رکر اوها گوت. گلو و خباتا تکوشینا ترکی لدیجی تروره و سوید ببه دسته وای دریج لیور 2019 پارتیا چپ اینسیاتیوا گرد و به هفکاریا جه پارتیا لیبرالا فروتنا چک جه ترکی را راوستاندن سروی سدمه کو ترکی ایریشی روژاوا دکه ایرو دولتا سوید لترکی هفکاری کرنه کو امه دیسا کاربن چک جه ترکی را بشینن آلپ آنی زمان کو پیمانا هاتی امضا کرن لناوا سوئده جی راستی برتکن توند هاتیه و گوت دویانها لناوا ناتویه قالا مترسیا ترکیه هاتبان کرن. باندوره که ده هنک آلیا ده هیا ده آلی کرده و مترسینه که گلک مزن هیا یعنی ام گلک کرد کو شپو سدمن سیاسی
هر گله سوید پشکری دایا YPG و YPG شپوگ او بون سدم کو اولهیا جهان به ترکی را پیام گوتنا کو ام گرک پشکریا خوا ندن پیده Alp anî ziman ku weke Partiya Çep wan daxwaz ji Wezîra Karên Derve Swêdê kiriye ku li ser mijarê agahiyan bide. و ام نکارن پشکری بدن تشتین کو شپو اولهیا ترکی خطره لور یا گرینگ نای نقاش کرن ایرو ترکی شپو جهان همو خطره Ji rêveberên Partiya Çep a Swêdê yekbûn Alp anî ziman ku taybet Kurdên li Swêdê pêwîst e ji her demê zêdetir dengê xwe bilind bikin. خطره کی گلکی مزنه یعنی ایرو دولت سوید گوری ترکی مشیاندنه دیسه کرد بونا قربان دیروکا ما کردا دا جی ام بونا قربانش بو برجواندین ولاتن دین و ایرو دیسه جی من تجاره باور نکر کو سوید و دیروکا ما دوباره بکه لیدر ناتوی جبو لوتکیا لسپانیای کوم بون سروک دولتین یکبون آمریکای بایدن به رنگ که ایرانی گوت سروک روسی ولادیمیر پوتین اروپا کر ناتو او راگهاند و هجمارا لشکرین آمریکایین ل اروپای زیده بکن. جو بایدن لجوینا بلند آن ناتوی آخوی و دیار کر کو به آرمانجا برسفدانا لگفین بجاهی هوایی و دریایی و هزاخویا لشکریا ل اروپای خورد بکن. بایدن آنی زمان کو جوینا بلند آن ناتوی مهراخواه لدیروک خست او هاگاد. امی هجمار او کپاسیته لشکرین خوین لسپانیا، پولونیا، رومانیا، ولاتین بالتیک، بریتانیا، آلمانیا و ایتالیا زیده بکن. بایدن آنی زمان کو وان اثبات کریا کو ناتو جه هر دمی بهتر پیوسته او ببیر خست کو امریکای جه خواه ای سال 20,000 لشکرین دن لأوروپای بجه کرنه. بایدن بجداربونا اندامین دن دناوا ناتوی ده به هلوستا پوتین و گریده او هبداوی کرد. مدخواست اوروپا همو وکه فیلاندایی به لیبلی برو واجی بو. جبر هلوستا روسیا اوروپا همو بو ناتو. بلی ناتو در دوری لروسیای تنگ دیگه برفرهگرنا سنور او بجداربونا اندام نوی ناوا ناتوی یک جه نشانه آویه که سکرتری گشتی ناتو استالتنبرگ را گهاند کو پشتی شر جهانی دوامین او دناوا زحمتیه که مزندن او گوت ناتو و جنوه بگوهر او روسیا وکه گفا هری مزنیاج بو خوشی ورد دیار کرن. سکرتری گشتی ناتو جنس ستولنبرگ بریا جوینا وکرنه یا لوتکال ناتویه یا کل پایتخت اسپانیا مدرید تیل درخستن جه چاپ همین یره آخوی. The most serious security crisis we have faced since the Second World War. جنس ستولنبرگ گوت ام وکه هوال بند دناوا کریزا هری گراند اولهیه یکو حطانها بیر روب رومانه تینه جمهو. اوه ببا کریزا که دیروکی و وگو هرینر. The world is totally different now compared to 2010 when we agreed the current strategy. ستولنبرگ ببیرخست کو بلگه کنسپت استراتیژیکا ناتویه و دویلوت که ده بکهره و افتشتانی زمان. روسیا و ایدیش با اولکاریا هف پیمانیه که وکه تهدیده که راست بدیتن. سکرتر گشتی ناتو دازانین کو تدبیر و بروانی به خورد کرن و ببیرخست کو هیزو یکینین پر با آمدکاری یند فرماسیونین شرده و مالزمین لشکرین بری هاتنه بجه کرن بین آمده کرن. جنس ستولنبرگ دیار کر که اول بندین سالابه هزا آمدکاری یا جسه 100,000 لشکران پیکته و آمده به. او یکینه و الولاتین خوا آمده بن و لیچونا جی جعالی ولاتین جداین هف پیمانه و وره فینانسه کرن. ستولنبرگ دازانین کو بلگه کنسپت استراتیژیکا ده 2010 ده جوینا بلند لیزبون ده هات قبول کرن و بگو هرتنو گوت اما ایرو بریارن دیرو کی بدن و دمه چین بگوتن نهات بو دیار کرن لیوی جاره و چین وکه جرباندنه که دشی ناتو و روسیا جی گفا هری مزن وردیتن لیدرن سوید و فنلندیای ین حجده گولانه سر لیدانا فرمیه انزامتیا ناتو کرنجی دلود که ده آمدنه هر و هر روشال اوکراینا و پشتوانیا بویشی و وره نقاش کرن.
پشتی ناوبرێکی جارێکدin danûstandinên peymana nukleeriya Îranê dest pê kir do ji bo vegerandina peymana nukleeriya 2015 li Dewhayê danûstandinên neyekser di navbera Tehran û Washingtonê de dest pê kirin. Berpirsê siyaseta derveya Yekîtiya Ewropayê Joseph Borrell piştrast kir ku danûstandinên dewletên Yekbûn Amerîka Îranê bi navbeynkariya Ewropayê dest pêkirina û got Elî Bakirî ku berpirsê danûstandinên nukleeriyê Îranê ye bi nûnerê Yekîtiya Ewropayê Enrique More li Dewhayê civiyaye. Li gorî tora El Erebiye du sêşemê ji bo vejandina peymana nukleeriya 2015 hatiye îmzakirin danûstandinên neyekser di navbera aliyan de pêk hatiye. Îranê 2015 de bi 5 endamên daîmî yên Konsey Ewlekariya Netewên Yekbûyî ku Brîtanya, Amerîka, Çîn, Fransa, Rusya û her wiha Almanyayê re li ser bernameya nukleeriya peymanê îmza kiribû. Gulana 2018 jî di serdama serokê beriya Amerîkayê Donald Trump de welatê wê bi awayeke yek alî xwe ji peymana navborî vekişandibû. Bilê li ser zexta xwezeparêzan welatên Yekîtiya Ewropayê dixwazin gaza karbonê ya dişînin atmosferê kêm bikin, wezîrên jîngehê yên Yekîtiya Ewropayê li hev kirin ku heta 2025 û pê ve distûrê nedin wesaytên bi benzîn û mazotê bêne bikaranîn. Komisyona Yekîtiya Ewropayê jê dibêje armanca sereke ew e ku erebe karbondioksîtê nehilberînin. Wezîrên jîngehê yên welatên endamên Yekîtiya Ewropayê li ser pêşnûmeya ku ji sala 2035 pêve destûr ji wesayetên benzînê û mazotê re nayê girtin li hev kirin. Lê li ser daxwaza Almanyayê ji sala 2035 û pêve wê ji bo wesayetên ku ne tenê elektrîk lê di heman demê de sotemeniya elektronîk jî bi kar tînin destûr bê wergirtin. Pêşinyar ji hêla Komisyona Yekîtiya Ewropayê ve hat pêşkêşkirin. Di destpêka vê mehê de Parlamentoya Ewropayê ronahiya kesk bo pêşinyarê da. Ev pêşinyar qedexekirina hemî motorên şewitandina hundirîn digire nava xwe. Ev mijar li Almanyayê bû sedemanî qaşên tund. Dema ku Partiya Sosyal Demokrat û keskan piştgirî dan pêşnûmeyê di heman demê de hevkarê wî yê koalîsyonê Partiya Demokrata Azad a Lîberal israr kir ku divê teknolojiyên wekî şewatên elektronîk neyên dûrxistin. Li ser vê yekê Almanya ji Komisyona Yekîtiya Ewropî re rêbazek pêşinyar kir ku li ser sotemeniyên ku karbon dioksîtê dernaxin dixebitin. Ev yek jî ji bo wesayetên ku dikarin ji 2035 pêve bibin destûr dixebitin. Ev sotemeniyên sentetîk bê gelemperî bi elektrîk ji av û karbon dioksîtê têne hilberandin û karbon dioksîtê dernaxin. Lê ev yek jî girêdayê sotemenî ji hawîrdorê re hevaleyan nea. Dema hilberîna vê enerjiyê de wê bandor li hawîrdorê bike yan na digire nava xwe. PKWs mit anderen Fahrzeugen umgehen, wie wir hier die CO2-Emissionen reduzieren. Wezîra hawîrdorê ya Almanyayê yê ji Partiya Keskan Stephen Lemke piştî civîna wezîrên hawîrdorê yên Yekîtiya Ewropayê Luxemburgê daxuyan yek da. Stephen Lemke diyar kir ku peymana hatiye kirin duwarê zêdekirina tedbîrên parastina avhewayê di trafîkê de qonaxeke girîng e û got. Welatên Yekîtiya Ewropayê tenê wê karbon dioksîtê ji sala 2035 ve bikarbînin. Em îşareteke zelal didin ku divê em bikêjin armancên xwe yên avhewa. Le monde n'attend pas, la crise climatique n'attend pas. Cigirê serokê Komisyona Yekîtiya Ewropayê Frans Timmermans piştî civîna wezîran diyar kir ku piraniya hilberîneran li ser otomobîlên elektrîkê dixebitin û got. Lê Komisyona Yekîtiya Ewropayê teknolojiya bêalî ya ku em dixwazin ew e ku otomobîl karbon dioksîtê dernexin.
یەکیتیا ئەوروپای ئارمانج دکە و حتا 2030 بەلافکردنا کاربۆن دیئۆکسیدê ji sedî 55 kêm bike. Belên çelme bidawî bon her şad baxtewar bin.